Good morning guys, haina hailam sago ni kotal blog norok bahai tongbai norok khakai norok jotono kahama tongbai na hanai ang katini belena excited ongjak hangkang ke tam mala nogo tini youtuber rok khorong ni husband wife phai tongo hotat jake hingke borok no norok nugui manai tei sini bo manai jara youtuber rok hingke to sini nai hai de bangke norok nugui manai ko kuno din phano sung nugya ko actually tini no first time borok bai malai nai tongo ang borok hingkang ke kuno no youtuber ta bihik basa husband wife no tai hingke bini husband hingkang ke India army ni sebo khlai tong khoroksa genaro nugui mana ang just borok tabuk tola wano phai sopai jakni ano call khaijak hingkang ke ang tam bono nahana thangna tola wanke noro bonai tongbai di noro no phunugai tongano hayade ba iko tabang thang tong do bono nahana ni bagai naike na borok borok sopai kya iko naisingi tongo tabang sopai ako borok iko phai kya borok beg basa iko sab sari noro sini kangkai bere kabri yang side kayai iko habdo getin habdi yaran tondi habdi yang tino iko Bruno bo nasingi tongtiro borong no iko sirwo asugui nasingi tongtiro sabo phai hanida ebne ka kono khlaya boy borok phai pano ekdom khushi jago bara nang jago han thanda ka asugui tongo tabo gangke tabuk hingke borok nang iko nasingi tongo to hingke video bo khlai tongo ang borok no ta gangke borok ta phai kya iko sabonai di sini bai husband wife iko nai di manai mithun bai te mallabi te porma phaijak okay tabung ke sung mallai ke tini no first time borok bo vlog khlai tongo iko nai di hi heni sai tongo ta hangkang oro voice cover khlai ke to tam ni building na awas pele gong gong khnai tongo ta abaga hingke mane aram nangya ta ke noro bo video nai aram nangjaklak hai ni ke ang ko voice cover khlai ke ta mane bele building na awas phai tongka hingke khana to ya hai ungbole hai de ba abaga hingke noro bo nai aram nangjaklak hene ang voice cover khlai ka ta o jaga o hingke angkai ko sopai ke just borok tabo asuk drop hingka tabo sarap sasang korok salainai bel golpo rok khalalainai hai de ba tini se first time malai mani hingke para rok piyango tamo rok sunglai tongnai khe ta korok sai munulai hingke borok belai khushi wngjagai borok vlog rok khlai tongo hingka hingke ang bo belai khushi wngjak hingke borok no video rok swnamoi tongo ta ang bo iko hai iko cha muthung tongo tabo hingke ang boni bagai cha nonglai chamsung sapati chini rijak oro iko cha swnambai kha tabo hingke cha nonglai sung kono kore cha se bongno khani manchi nai abo ke mala bini abo kai monai mituni bi bosai abo hingke ani kok sakai monoi ang ang cuma monoi asa hai da singra de welcome iko sar khabong na tabo te kon kore sa simi no mai sari man saya pungorok ngo tabo sai sa pati solle tongo bahing jaba ke sabe ke dip sarok untuk negara untuk pati Lena poka kayak bagno kembali kode dokumen kayak kamu dalam kamu coba macam ini bayarnya itu kayak tuh saya mau lihat ini coba sih kesan di bawah kayak kamu jangan muka bayar pun jangan hampir mau muka itu kita muka thokan sa ko ga itu thoka bayar itu thoka dulu aslas itu pas lah kayak kamu cuma cara mana kayak mau kerja kayak taksi kok jadi blog jadi itu mah antar kalau request blog itu mau jadi kalau ini pas subscribe aja subscribe karena nongol bell icon klik aja tak mau di kayak tadi komen bisa bahaya mah tuh kan tuh ini family jadi banyak nongol komen kerja karena kita mau di please komen kerja deh so nanti teman bye bye teman thank you berana bye thank you bor solo mate prosat kelang napo bor mate thang family abo
Ko thangka borok tabo hengke. Tata. Bye bye. Pesa phaidi. Kalau pesa malah ya, nah. Pesa malanya. Marang lagi blogger. Phaidi tu sebelah tong phaidi. Maisana jat ke phaidi. Serai rong tu boy. Malai bibi malai katini kenari aki ke LV rong mang malai mani. Iko orang na jatuh nong mobile nong mani tini ke soyo nuka. Iko thang lai sini bola tahu bihik besai. Haji tu semalah video. Sungna buat tahu wana jangan boleh. Wah, berapa malai cang lagi. Sung hai sab malai mana di hai lah. Tata. Tata. Oh, mau ke brok proses kelang mani brok soru deh betawat thang mani. Proses najang thangi me phono ane nogo proses sok tong pakai mani asirbat ini soru deh betani asirbat. Thangi me phone nadi nogo proses sok pakai jaga nih ke. Belai no baikyo kaham mani nadi hai dah. Baikyo kaham rok se bahai ke mano hai deh bana. Thangi me phone proses sok tong pakai nogo. Kenai bedi ke tinin blog asa jara tuni ong sinai cucono. Tata bye bye. Te bahing jom he comment ke like share ke bedi. Jadi mani asirbat.